Kaçır barın. Kudayırmadı yaylanayın. Beni tanıp atasınlar mı? Görünüp atan mı? Avuşuntu bile göreversinler bile olur. Biz beşara tok dokulduklar, tok cetkiz almayı ölüp atamız. Gel alıp büt bağırdın, carkırat alıp oturasınlar. Uyandınız mı? Anam bir deme desene, tok dokulduklar, anam tok dokulduklar, ölüp gidelim mi? Bir talaska koşun, bir callavatka, bir hoşka, bir çüyge karatıp koyun. Ötkönde bir ösle açsam, o son için familanar satıl kalıp da deyip koyun dedim. Uşu kança mingekler cervisti suğa bastırıp koyup tok dokulduklar tiyağına da bir yana da su vereli deyip cantalaşma tavsuka. Uğur da vatan. Değerliyle te geçtim başına varıp 3 gün yattım kaytarıp. Birinci günü hiç kim gelgen yok. İkinci günü karap dursam bir bala geldi. Eşek bile iki file kartınıp. Kayakta karma aldım adam. Kayaktasın desem görse o şeyde stala oydu işletken derken. Tök deyip töktürüp koydum. Kadimki de tolat düştü. Şimdi silerin azağınları tartımcadan beni. Üçüncü günü dağı karap dursam aptamat götürgün 6 salda cüret alarını da karma aldım. Uğraştım caşışa bakala dağına. Siler satmatasın bakmak. Diginde mi de desem 10 randaydı tam. Görse alar meni karma attır. Görse kaytara da gele. Candır hey. Hey can ayısın etti can. Candır da candırıp koydu can. Can ayısın etti. Ne çürük koydular bunu? Can da var. Hey bana. Karangılı bar yoktu. Hey başka gün çürükörün adıyla cedetti. Baldaydı var. Candırıp koy. Hey. Tigini alıp geç veri. Sen şehirden çoğusun bu. Çoğun emesim ben. Ya. Nalogu isteyim ben nalogu. Gayrımadı vaylalay. Uşu tok cetbeye tattep te tok tokuldan. Cöğe geldim zımdım başın karap kayerden üzüldü dem. Sizler gel çarkırat valıp oturasınlar. Gel valıp. Uyan demez mi? Oy men tok. Yaylanayın kuday canağı. Usuvali aksakal niye kılıp atadın? Koy kıla baldır koy. Dep koy bu. Aksakal. He. O usuvali aksakalın işten getkeni kaçan? Kaçan gittiler? Ya göpçül valdanın getkeni. Hangisi istemeyi bazı? Yok. Anan kimiz istemedin? Biles de al usuvali kayaktık. Kayaktan hele. Usuvali aksakal tündükten bolçu. Anam bile oldu. Andan in tüştükten bir gelgen masayla iptegen. Anan kim istedi? Al da gitti. Andan in kayrat tündükten boldu. Akayıp degen. Anan? Al gittiler kayremi tüştükten boldu bakayıp degen. Bir ayaktan bir ayakta. Akaravaşını jutkurlağır, o çiletmenen ele bolup atıpsınlar mı? Anan elemine hızlı çuvalıp atasınlar. Biz emesin o bizden öyde oturganlar özlerince. Ya bilmem orta yolda biz tok tokul. Tapır edip bir yakı atıp geçecek. O ne oldu? Şayılap geldik. Tapır tupur narcak atıp geçecek. O ne oldu? Cahilap geldik. Sen mi ne valasın? Men aksakal. Men alar menen. Nemem yok. Men nalog çoğultam. Nalogtordu sen çoğuldan. Aylanayım. Başkasın koy. Başka nalogumdu koy aylanayım. Biz tok tokulduklarının o sivetin akçasını çoğultup vermeyin geteyin.
Aksakal hazır sivet emas, janağı özlerinin üylerinin naloglaryny berbey jüret köpçülügü. Mine de vermedi aylana. Berbey jüretdim. Assalamu aleykum. Aleykum assalam. Neme çakırgana gezmen. Jo özüz barat elekday beker gelipsin. Çakırattanı mına uşular. Nalog tökpöýt. Ben otur tutsun bunu. Mınday oturgun mınday. Otur öyle. Otur. Ben otursam mında. Aksakalım ne? Eyvallah. Sen mine nalok dökmeyiciyorsun ya aylana. Aksakal. Ya. Pensiya almay atasızlar bu. Almayatam da. Munu oşoğonlar nalog tökmey atat, biz akça yok, bir almay atabız. Bular akça nalog töksele, sizlerin pensiyalarını bermek biz. Bu niye töküşkün? Munu oğu zangaragan üy seniki üy munu oğu. O meniki. Munu oğu eki kavattagı senin üyüngü. Aldağı meniki, bırak üy emes, tuvalet al. Muna. Bu ne de? Tetigi. Ya karabaşın ucu tetigi tuvalet mi? Ya aylana o şonça jerge çiz. Ya aylana tuvalette eyle salmaysın mı? Muna ki, nalog tölü. Hay caman nerse de eyle mamile kıl da. Muna oğur emes jerge zangaratı üydü saldılar, nalogun tölebey kaç gülözün ne? Mamleket. Men düşüngön jokmum. Nege men nalog Ben töleşim? mamleketke nalog tölebeysin be. Oy, mamleketin menen kандай işim var men? Hey, Kanday işin olmayı de. Kanday işin olmayı. sen mamleket menen işin bolmay kaldı mı? Ya Hey. mamleketin menen işin mi ne de? Bizde mamleket, kanday mamleket bilesin mi? Bilem. Kanday mamleket? Bay egemendi mamleket. Egemendi mamleket tapkat bizde. Demne urgadas mı? Daha kanday mamleket bilesin mi? Açı, şu mamleketi de bilmedi. Kanday Bilem. mamleket? Bizde mamleket adam hukukun korgogan mamleket. Gördün mü? Adam hukukun korgogan mamleket. Korgogan mamleket. Buna kö. Bilip çürgün akmak. Allah. Aldın bakçasın, ben akmak. Oy arsakal, kaysak çalalım be. Mamleketin akçasını alıp gileytip, zangıratıp, salıp alıp, mamleketim bilmeydim. Yo arsakal koy oturun. Men kaysak Buna çalalım. senin ayağın usul kişi pensiya almaya otura sen nalak. Nasıl neyse bana? Kanday be düşüngön jok. Hey, mamleketten kredi aldın be. Oy algan jok. Bunu ölüp keteyin apay. Bir teyin algan jok. Bunu apay arsakal apay. Anamına oluydun ayaktan saldın. Ya buluydu men o Rusya'ga varıp işte peşine termine salmak sakal apay. Soğumaz. Anan sen kaysak canı doğulu Can vatan. bunday da öpsen, gel öpsen. Bunday da. Jo aksakal. Men aytып atmam, pensiya almay atam dep atasız mı? Uşu bul nalogtu töksele, sizge berem de şol akçadan. Ya bu Rusya'dan gelip alan saldım da atmay bu. Mamleketten algan emes mi? Жоқ, algan emasmi? Algan emas. Senden algan emes mi? Жоқ. Algan jok. Atan bana başını zıttırdı. Ay Anam yine bunu vurup atamız. Uzun aytam. Hey korkma başın var mı senin? Жоқ. Tikinden almasa, bundan almasa, geçen an önce ne bile. Kırkanay tartkan to'durdun kılayıp kana tangdan gün çıkıp kızarıp kana geçte gün batat Dağlaydı görgün ala to davışım berbeye tim jatat Kısıdıp batpay getkende Kızıl til gana kantip tim jatat Bir sırrı ganamından barçıdap Biyikten gana möngü jaltırap Taştardın tamgan yaşınday tarıхы ganan eldin oңaytıdat Buydalbay çap dep jaştardın Buğdanın ganada mezgil kamçıdap Et yürek tilgen erik berbey Ezilip kanan içtene jançıdat Aytarın bolsoň aytgın dep Aldıma gana suru tartıdat
артың жар тушуңдан алдастап турган учурда калкым акындын сөзү барчыга бир жагын карап ойлонсок калкым азаттык алдык жетилдик бир жагын карап толгонсок адаштык гана тоздук кетилдик биринде сойлоп ортоктоп биринде бийгө секирдик басымдык кээде жалтактап баш бербей гана кээдең эсирдик кадалуу болдук кайбирде калбырдай гана болуп тешилдик бирде короздой коомго кыйкырып бирде колтукка кирип бекиндик антсе да бийлик жылайлабан сайын тунбай тыдайдап чиркин абирди кайда кетирдик табият гана турат турат таштары гана алтын жер турат тайгакта тамтуң баса албай тагдыры гана таталоо эл турат азыр партия сайын мыктылар тимеле папкесин чапчыкчулар көрүнбөйтө бирок 5 жылчаң ошо көйгөйүн гана элдин укчулар эми саясат деген сахнада саналуу гана мурда ойноду демөөрчүлөр чет элден дегени сөзүм мекенден дегеле гана тынбай тоздору башкыролдорго жабышып башкага береңе койбоду алар өздөрүн сүйүп калышкан өмүрү гана тайган намыстан калкым өзгөнү качан ойлодуң керексиз кезде тебишип керектүү гана кезде келишип чогулган гана беттер чыгышты өткөрүп койгон немедей өктөм сүйлөп эл журтка догурган беттер чыгышты электирдиң эңшерип кайраң эл жегенге теңшерик тогурган гана беттер чыгыштың эки жакка каргыган эл дүрбөсө дарбыган кээ бир адашкан беттер чыгышты акталбай туруп өкүмү арчылбай туруп көчүгү бараткан гана беттер чыгышты канга жуулуп кызарбай арга жуулуп агарбай жадаткан гана беттер чыгыштың жаркысың гана десеңе келечек калкым жаштардын шагы сынбасын жакшырсын десең өлкөбүз жаштардын демиң суубасын эскилер деле билгендир экинчи ирет жаш болуп эмиң эл үчүн тике турбасын биз эл аралап жүрөбүз эл менен кошо күлөбүз эл кой күйсө кошоңо күйөбүз эл ичин тегиз аралап эчең кептиң билебиз убада менен тойгузуп жел сөзү менен алдаган жалганчы дешет чоңдорду абийирим мансап алмашкан ак
emez dili çaң басқан алдамчы ғана дешет чоңдордой кулкуну кузгун окшогон куйругун булгап боктогон кургурлар дешет о чоңдорду биздерге күйбөйт бири деп биринин башын бири жеп бир кудайдын өзү эле койчуң ургурдара дешет чоңдордун Halk işenip şaylaşkan katıramız barın dep kalp sözdür menen o jaylaşkan Kalağanına jetkende kayra kara gözüm may baskan Betsizler gana deşet çoңdordu El işenip şaylaşkan eptü söz menen jaylaşkan Engsegenine jetkenden eki gözüm may baskan Essizler gana deşet çoңdordu Muğalim menen mediktin on algaным bir aymap ormoyup kımbat jibайдап оң боғур гана дешет чоңдорду сайраган менен тилдеди сапатсыз иши билгене койчу болбогур дешет чоңдорду Gelişse gayran aldığa bergenin sözsüz alabız Şaylooga barsak barabız barbasak uydu kalabız Hazır eriktүү bolup kaldık deyt Murdagıday aldanbay Muştaş çıkıp jaattaşıp Murdu başı kandalbay Estүү bolup kaldık deyt Kimisi gelse süйлөшүp Kiçine yerden ündöşüp Eptүү gana bolup kaldık deyt Men göndürüm barın dep jaşı menen karın dep Uşintip keptүү bolup kaldık deyt Biro koyduyunöbüz uşintip kayda ketip baratat Oktos berbey oyt bergen jayga ketip baratat Oң jolgo tuura түш албай айла кетип баратат Ишенгендер суу кагып сайда кетип баратат Илгериң үмүт кылбасак иштүктүү алга жылбасак Илкип баскан өлкөбүз калкым жарга кетип баратат Köm alıntıp azır görüngön jalıntıp Kokologon alptarga kol kuşurtup bagıntıp Genem tengdi gemitip genen jeriңe tarıltıp Göz görünö kul kılıp Gözdördün gana jaşın agıltıp Bütünüңdü bülüntüp bülösün bagam degende Büttüyüne göңe жүгүртүп Koltuğuzdun açıltıp Korsuldagan al öpkö koңşulargaң basıntıp Karındı gana kimder açırdı Karızga gana kimder batırdı Arsızlar ardı gep kılıp akısın eldin jep tınıp Arnamыстың sapırdı Alamdı bilgen gezinde Ey attın ay köldün eli basındın Can jagыбыз күбүлүp жаргайланып baratат Тоолорубуз күбүлүп сайгайланып baratат Калдалактап замана кайда айланып baratат Калыса дил бүтүм жок Кара жанды күн түнү кар чурган менен күчүң жок Мазгини чаккан маанисиз маскайландың саясат Сайраган тили кошоздой саналуу беттер бошотпой Эң ошо сазгайланды саясат Тазаны гана тазаң
деп айтат. Тамыры бузук нен айтат, жакшыны жакшы деп айтат. Жакшырабың өлкөбүз, бир айтса жаңы мундуно дем айтат. Кемчилик быкшы үйүлдү, келечек канаң эртеңнен айтат. 25 жылдан бер карай жыртыгыбыз жамалбай, жырткычтарды таба албай, жыргап жүрсө камалбай деп жыйылган канаң ар бир эл айтат. Бирок катарда кандидаттар бар, катырдык гана барын деп айтат. Калкыбыза билбейт дешеби, кайбирлери кечеги калбырын гана сүйрөп келе айтат. Ойгырлар гана жатат, жатат. Оюлбай гана тала түз жатат. Өндүрүш жылбай өлкөдө өзөгүбүздү сыздатат. Минтип кайтканда үмүт ишеним, кайдыгерлик күч алдат. Ынтымак кетсе коомдон ырксыздык отуңо тутанат. Көрүнө бизди тепседи, жанагы көрө албастык ой итадат. Ырксыздык менен ошону ылайга эмес арчышка жөн гана ыргытыш керек ушалаби. Эми таңдаган гана жолдон жаңылбай, табасы гана болбой душмандын. Манастын элин коргулбо, биздин максаты Кыргызстандын. Ар бири аруу милдетте, буйрусаң ак ташы гана Кыргызстандын.